عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما رقیبان گشتینگیری. این نوبت گزارش مستقیم ما اکنون از چمپیونات جهان اوید با گشتینگیری منظور شما میگردد. گاو زدن گیریم. خوب، اولین قهرمانی جهان اوید با گشتینگیری ما بالاخره رسیدیم به این سنه مهم و تاریخی، به این روز فرح که نام بردیم قهرمانی جهان اوید با گشتینگیری. و نشستجوی‌ها چگونه که می‌بینید مولومولی از تماشابینان رقیبان این رشته سنتی است و چون گفتم این اولین قهرمانی جهان است و این همه از فضای تنج و آرامی وطن محبوب ما بود و به ویژه دستگیری ها و سیاست ورزش پرورانه اساسگذار سروح وحدت ملی پیشوای ملت محترم اموال رحمان بود که امروز ما رسیدیم به چنین روزی تاریخی. یعنی اولا گشتینگیری ما، نمودی ورزش سنتی ما مقام بین المللی گرفت و بعدا ما رسیدیم به سبقت‌های نفوذش عالی. یعنی سال قبل ما قهرمانی آسیا را از گشتینگیری دایر نمودیم و امسال از قهرمانی جهان میگوییم که سنه امروزه 30 август و فردا 31 август راست آمد به سنه برگزاری اولین قهرمانی جهان. خوب، نیروسنجی ها بعد از چند لحظه آغاز می شوند و باید تذکر داد که در قهرمانی جهان، در اولین چمپیونات جهان با گشتینگیری بیش از 60 دولت ورزشکارهایشان آمده است و این شماری خیلی زیاد است که ورزشکاران تعدادی بیش از 200 نفر را تشکیل می دهند. تماشابینان، رقیبان و هواداران این رشته زیبای ورزش، این رشته سنتی ما گشتینگیری همگی انتظار رقابت ها هستند و بعد از چند لحظه نیروسنجی ها البته آغاز می‌گردند. خوب، چون پای بردید پیرو برنو و کودکانی که خردترین تماشابینان در طولار امروزه، در طولار برگزاری سبقت امروزه حضور دارند، همه انتظار نیروسنجی ها هستند و اندک اندک ما متوجه میشویم به رقابت ها. فضای طولار برگزاری اولین قهرمانی جهان که مجموعه قصر تنیس و ورزش های آبی است الکی از تماشابینان پر گشته است و الان در گیلم دیگر نیروسنجی ها آغاز می شوند و در گیلم ما نیز حالا دعوت ورزشکاران میکنند و رو میاریم به رقابت ها.
гулдухтарон ба майдон наздик мешаванд ва мутаваҷҷеҳ мешавем. вазни то 70 килограмм дар гилеми рақами 2 оғоз гардид ва инҷо бонувон ба майдони рақобат омадаанд. аввалин шуда гулдухтарон аз тайпеи чин ва миср рӯи гилем баромаданд. Ли Вонтинг варзишгарбоние ки бо яктаки сафед ба майдон омадааст, алон рӯи экранҳои мост. ва варзишгарбонии дигар Надя Муҳаммед бо яктаки сабз. варзишгарон ба тамошобинон муаррифӣ шуданд ва лаҳзаи башумор то оғози аввалин рақобатҳо дар доираи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ. акнун оғоз. довари марказ гирет гуфт ва нерӯсанҷӣ оғоз мегардад. варзишгарбонуи тайпе аз гиребҳо гирифт ва аввалин шуда партофти худро иҷро мекунад. партофти иҷро намудаи Ливан ҳоло натиҷае надорад ва бори дигар аз ин ҳолати кор, аниқтараш аз ҳалоки мобайн кор гирифт. бештар ҳоло дар мавқеъгирӣ ва дар ҳамлаҳо варзишгарбонуи тайпеи чин пешсафӣ мекунад. акнун ҳуҷуми ҷавобӣ аз сӯи дигар, аниқтараш аз тарафи Нада Муҳаммед. гулдухтар аз кишвари Египт дида шуд ва ҳоло боз ҳам лаҳзаи мавқеъгирӣ сари зону нишаст инҷо Ливан. хуш, кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб дида шуданд. бештар паҳлавон духтари яктаки сафед дошта ба назар чолоктар намуд ва ҳоло боз ҳам ҳуҷум чун дафъаи қаблӣ аз самти паҳлавон духтари кишвари Миср дида шуд. баъд аз ин нерӯсанҷӣ ҷонуна назар ва паҳлавон духтари мо бо варзишгар аз кишвари Ҳиндустон нерӯ месанҷад. хуб, ҳоло акнун огоҳӣ барои гулдухтари мисрӣ. пойзаниҳо инҷо дида шуд аз ҷониби варзишгарбонуи тайпе. аниқтараш як дафъа ӯ пойзанӣ кард барои ба қавле ҳуши рақибро дигар тараф бурдан, таваҷҷӯҳи рақибро дигар тараф бурдан. кори ҳилладорро ба кор боз ҳам пойзаниҳо ва бибинед мавқеъгирӣ паҳлавон духтари кишвари Миср ҳам хуб аст. акнун дӯстон, танбеҳ, огоҳии дигар аниқтараш ва ин огоҳӣ ва ин муҷозот танбеҳ ҳаст албатта ба варзишгарбонуи кишвари Миср. бубинед ва баъдан арзёбӣ мегардад ин амалкард. гулдухтари кишвари Миср ҳоло имтиёз кор мекунад. хуб, саҳнаи
такрори аз ҳамон партофт бори дигар нишон дода шуд ва албатта ки ҳоло Нада Муҳаммед бо як имтиёз пешсаф аст. шуру шавқ ангеза ва дастгириҳои мухлисон ҳам ба гӯш мерасанд ва акнун нерӯсанҷии гулдухтарон идома меёбад аз ҳалуки лав ба қавле аз ҳалуки берунӣ кора гирифт варзишгарбонуи мисрӣ. ҳамлаҳои норавшани варзишгарбонуи мисрӣ ва аксуламал аз ҷониби Ли Ван. хуб, паҳлавон духтари Тайпе баъдан имтиёз гирифт ва имтиёзҳо баробар мешаванд. хавф барои бохт ба паҳлавон духтари мисрӣ инҷо эҳсос мешавад, дар ҳоле ки ҳоло 1 дақиқаи дигар то интиҳои вақт аст. сари зону менишинад Ли Ван Тинг. ҳеҷ имтиёзе дидан намешавад ва довар низ гирет мегӯяд. ой, бисёр ҳамлаи хуб ба назар расид дар назари аввал ва то ба охир корро бурда натавонист Ли Ван. хуб мавқеъ гирифтааст ҳоло паҳлавон духтари кишвари мисрӣ ва бадани дигар барои варзишгарбону аз кишвари Тайпеи Чин. 2 имтиёзи бадан акнун мешавад дар ростои номи ӯ. дигар бора бадан бубинед 5 имтиёзи бадан на арзёбӣ нагардид. 5 имтиёзи бадан метавонад имтиёзи хубтар яъне паҳлӯро баробар созад. сонияҳои ба шумор то интиҳои вақти асосӣ ва паҳлавон духтари мисрӣ ҳоло рӯ ба бохт аст. ба ҳамин сонияҳо интиҳо ёфтанд ва ин нерӯсанҷӣ ба анҷом расид. Ли Ван Тинг ғолиб дар ин дидор ба ҳамин роҳ гирифт сӯи даври дигар ва дар он давр бо варзишгарбону аз кишвари Руминия вохӯрӣ анҷом медиҳад. ана ҳамин гулдухтаре ки алон рӯи экранҳои мост. ва интизор ҳастем паҳлавон духтари худӣ ҷонона Назароваро баъд аз саҳнаи такрорӣ албатта ки он нерӯсанҷиро мебинем. хуб, ҳама мутаваҷҷеҳ ҳастанд ва варзишгарбонуи моро ба гилем акнун даъват намуданд. интизор мешавем. ҳама рӯҳияи тантанавӣ доранд ва ба оҳистагӣ рақобатҳои ҷолибу диданӣ низ оғоз мегарданд. сегонаи доварон рӯи гилем омаданд ва ҳоло мавқеъҳои худро мегиранд. паҳлавон духтарон боз ҳам ба майдон наздик мешаванд ки ҷонона Назарова бо
лахми кумари аз кишвари Ҳиндустон ба нерӯсанҷӣ меояд. дуари марказ аз кишвари Туркманистон Мурад Курбанов аст. дуварон омоданд барои ҳакамӣ намудан ва акнун гулдухтарон низ оҳиста-оҳиста наздики гилем мешаванд. бубинед, хеле зиёданд ҳамон насли нав ки дар нишастҷойҳо бисёр ҳам рӯҳияи болида ва ҳолу ҳавои тантанавӣ доранд. бонувон низ ҷараёни рақобатҳоро тамошо доранд. ва бубинед, акнун чуноне гуфтем, гулдухтаре ки кишвари моро намоянда аст, варзишгарбонуи тоҷик ки бисёр ҳунари шоиста дорад, Ҷонона Назарова ба гилем омад. акнун нафаси тоза гирифт Ҷонона Назарова ва бо ҳамин ангеза нерӯсанҷиро оғоз мекунад. аз ҳалуки берун кор гирифт, вале рақиб акнун худ ба ҳамла меояд. албатта онҷо каме хилофи амалҳои гӯштингирӣ дида шуд ва Мурад Курбанов низ дарҳол он ҳолатро муҷозот бахшид. ҳамлаҳои нуравшан аз сӯи варзишгарбонуи кишвари Ҳиндустон дида мешавад. дигар бора ҳамон муҷозоте ки дида шуд қаблан, боз ҳам ҳамон ҳолат. ду муҷозот, яъне як огоҳӣ ва як танбеҳ. ҳоло Мурад Курбанов ҳамкасбони худро назди худ мехонад ва машварат барои ҳолати қаблӣ мекунанд. акнун хулосаи ниҳоӣ инҷо интизор мешавем. бале, огоҳӣ, танбеҳ, хориҷ, ҳамин аст муҷозотҳо ва ин бурди Ҷонона Назарова шуд. дӯстони азиз, дар аввалин дидори худ Ҷонона Назарова зафар ёфт ва роҳ гирифт ба даври дигар ки онҷо ҷуфти паҳлавондухтар аз кишвари Қирғизистон ва варзишгарбонуи дигари мо Шоҳида Қаландарова ғолиби ҳамин ҷуфт бо Ҷонона Назарова нерӯ месанҷад. албатта чунин ба назар мерасад, на гӯем ки наврасонро мо пештар мегуфтем, на танҳо наврасону ҷавонон дар тулор нишастанд ва пирони ҳунар низ инҷо ба назар расиданд. ва боиси
سرفرازی و خوشنودی است که البته امروز ما شاهد این حادثه تاریخی هستیم که برگزاری اولین قهرمانی جهان در شهر دوشنبه در پایتخت کشور عزیزی ما دایر گردیده ایستاده است و در این سبقت بیش از 200 ورزشگر آمدند برای نیروسنجی. حالا اکنون داوران دیگر به میدان آمدند برای حکمی کردن رقابت نوبتی. خب مربی شایسته تاجیکستان صدرالدین عبیدوف رو میبینیم که حال و هوای بسیار خوب دارد و چگونه که خود ایشان ذکر کرده بودند البته بسیار باعث خوشنودی است که در زمان صاحب استقلالی ما رسیدیم به رسیدیم به وقتی که کشور ما نیز همچون کشوری ورزشی شناخته می شود و ما دارای ورزش خود هستیم. ورزش اجدادی ما گشتینگیری که مقام بین المللی گرفته است و البته بسیار هم خوشنود کننده است چون این رویداد و این اولین قهرمانی جهان در کشور ما صورت گرفت. از پیش باز هم مسابقات با نفوذترین از رشته گشتینگیری در نظر است. چون یاد داریم سال قبل ما قهرمانی آسیا رو برگزار کرده بودیم در همین تالار که ورزشکاران ما اونجا صدرنشین جدول عمومی مدال ها بودند و در قهرمانی جهان نیز همین مقصد، همین نیت و همین گوییم که نقشه اساسی محض پیش صف بودن است. اکنون چنانه که معرفی میکردیم دو تن از ورزشگر ما در همین وزن البته شرکت می‌ورزند. یکی شاهید قلندر و دیگر جانان نظر و جانان رو دیدیم. اکنون شاهید رو می‌بینیم که در برابر رقیب خود از کشور قرقیزستان چگونه هنرنمایی می‌کند. ورزشکاران به هم آمدند. حالا اکنون موقع گیری از جانب ورزشکار مهمان سر آستین رو محکم داشته است، خود را رها می‌کند جانانه و اکنون رها هم شد. برای موفق شدن در حالت موقع گیری تلاش می‌ورزد. کوشش از جانب پهلوان دختر قرقیزستانی ажар исаева бо яктаки сафед рақиби варзишгари мо аст. шоҳида қаландарова бошад яктаки сабз дорад. аз лиҳози қадду қомат каме баландтар аст варзишгарбонуи қирғизистонӣ ва инҷо як ҳолати ба қавле истода ба назар мерасад. хуб нерӯсанҷӣ боз ҳам аз маркази майдон. инҷо кӯшиши варзишгарбонии мо сари зону нишастоли буд, вале ба ҳар ҳол каме дигар бояд рақибро поин мекашид. навбати аввал хуб буд. боз ҳамамон усул аз дифоъ ба ҳамла мегузарад варзишгарбонуи мо.
توبی رقیب رو با قول یافت شاهیده قلندرова. موقعیتی که از یک تک گرفته است، یعنی که از قسمتی پیشی گیربان داشت، بسیار عالی بود و دیگر بار باز هم تلاش با همون مقصد دارد. این زیبایی و این شکوه شهامت رو ما البته انتظار بودیم در این نیروسنجی. همین گونه هم شد. با رقابت نقطه گذاشت شاهیده قلندرова. دو مراتبه سر زانو نشست، دو مراتبه از همین اصول کار برد و مراتبه دیگر برایش کافی بود که رقیب را دو شانه زمین بنهد. آفرین، احسن، بسیار عالی بود. همگی به پاخست در تالار و تنتنه ایدی گشتینگیری بسیار بر اعلی احساس می شود. میساقов азам нишон дода мешавад ба мо мураббии шоҳида қаландарова ва бори дигар акнун мо аз ҳамон лаҳзаи зебо дидан мекунем дар саҳнаи такрорӣ. ин ҳолатҳои аввал аст ва на, ин ҳамон партофтест ки шоҳида ба нерӯсанҷӣ нуқта гузошт. بسیار عالی. از این زاویه باز ببینید حلال بود، حق و حلال این پیروزی با شاهیده قلندرова. خب، با آهستگی نروسنجی‌ها در مرحله‌های اول ادامه می‌یابند. دو تن از ورزشکاران دیگر به میدان دعوت شد. یکی پهلوان از کشور ایران، دیگری از بلاروس. این داوران است. مراد قربانов از ترکمنستان، داور کنجی و داور دیگر از کشور مصر که آن روی اکران ماست. و این داوری مرکزی است از کشور ما. خوب، گلدختران با نزدی گیلم میآیند. اولین شده ما ورزشکاران ایرانی رو پیش میبینیم. دنیا آقایی نام دارد. ماریا کامارова باشد رقیبی است از کشور بلاروس. رحمانعلی شریپов داوری مرکز گیرد میگوید و اکنون نیروسنجی آغاز گردید. ماریا اولین شده یک تکی رقیب را داشت، ولی ببینید که در حمله دنیا پیش صفی میکند و دنیا آقایی رقیب را کنار برد و اینجا از پرتافت از هلوکی مابین استفاده کردنی بود. حالا مقاومت عالی است از جانب گلدختر کشور بلاروس.
билохира ҳамон партофте ки чанде пеш Дунё Оғоӣ зери назар дошт, яъне ҳамин ҳолатро ба бор оварданӣ буд, вале дигарбора ӯ ба нуқтаи зафар омад ва он ҳолатро бо партофти бисёр ҳам шоиста ки аз ҳалуки Мобайн дида шуд анҷом дод. ӯ ба даври дигар роҳ меёбад ва варзишгарбонуи кишвари Беларус дар ҳамин нуқта корро ба анҷом мерасонад. ҳолати такрорӣ, рақобате ки дақиқа ҳам тӯл накашид. бисёр олӣ буд аз ҷониби варзишгарбонуи кишвари Эрон ин ҳолат. гулдухтарон бо либоси миллӣ дида мешаванд ва албатта бисёр ҳолати хуб аст ки анъаноту фарҳанги мо дар ин мусобиқаи муҳташам дида мешавад. сегонаи дигар ба майдон барои ҳакамӣ омаданд. ду тан аз доварон аз кишвари мо ва довар аз кишвари Эрон. Сенанюр Шаҳбоз аз кишвари Туркия, гулдухтар бо варзишгарбону Наташа Гласфорд аз Британияи Кабир. ин ҷуфти навбатӣ дар вазни то 70 кило аст. Самандари Муҳаммадӣ довари канорӣ ба мо нишон дода шуд ва ин ситоди мураббиён инҷо аз кишвари Юнон дида мешавад ва инчунин аз кишвари Нидерланд. ва нафаре ки навор мегирад, мураббии гулдухтаре ки он рӯи гиле мебарояд ҳамон аст. гулдухтар аз Британия дар назар дорад. Representing China's Taipei, Mark Bowen, representing Tajikistan, Shakar Mahmad Birmanpour. Representing Turkey, Sinan Shahbaz, and Aslan Grignata representing Great Britain, Glasgow Natasha. паҳлавон духтарон муаррифӣ шуданд бори дигар ва нерӯсанҷӣ шурӯъ мешавад. гулдухтаре кишвари Туркия аз мавқеияти хуб инҷо кор гирифтааст. ҳалуки Мобайн аз хат берун мешавад. Наташа Гласфорд ва ҳоло дар маркази майдон боз ҳам гулдухтарон мавқеъгириро мавқеъ меҷӯянд. амиқтараш пойзаниҳо аз сӯи Наташа ва бисёр ҳолати хуб буд. чаро рақибро аз даст сар дод? мешуд лаҳзае ки рақиб аз мувозинат дур шуда буд ҳамон ҳолатро бисёр хуб истифода кунад.
вале Сенанюр Шаҳбоз корро то ба нуқтаи муваффақият бурдан натавонист. кӯшиши дигар аз ҷониби ӯ на. акнун ин навбат ба варзишгарбонуи кишвари Британия огоҳӣ дода мешавад. пойпеш гузории хуб дорад. варзишгарбонуи британӣ чӣ гуна ҳолати хавфоварро нишон медиҳад. ҳолати бисёр хавфнок ба бор овард Наташа Гласфорд. аз ҳар зовия пойзанӣ кард ва билохира аз ҳаллук истифода бурд. дар ҳоле ки пештозии паҳлавондухтари Туркия дида мешуд то он лаҳза, вале Наташа Гласфорд низ нишон дод ва инчунин нишон медиҳад ки ӯ низ арзанда рақобат мекунад. имтиёзи бадан дар ҳоле ки наздик буд ба имтиёзи паҳлӯ гулдухтари кишвари Туркия. имтиёзҳо баробар мешаванд. ҳоло хуб, акнун мутаваҷҷеҳ мешавем. идома бояд муҷалло бошад, чун ба ҳамин нуқта ҳаракат мекунанд варзишгарбониён. бори дигар кӯшиш ва британӣ хеле инҷо ҳунари хуб нишон медиҳад. имтиёзи дигар ба нафъи Наташа Гласфорд. хуб, акнун худ ба ҳамла меояд паҳлавондухтари кишвари Туркия Сананюр. бубинед чӣ гуна саҳлу сода пойзанӣ мекунад ва рақибро аз по меафтонад. мувозинатро пурра гум кардааст гулдухтари кишвари Туркия ва ҳолу ҳавояш низ қадар хуб нишон вонамуд намешавад. хаста аст. агарчанде ки британӣ низ хаста вонамуд мешавад ва бубинед аз ҳалуки пушти пой, аниқтараш аз пуштипомонӣ хуб истифода бурд ва бо фишор рақибро ду шона замин ниҳод. бисёр олӣ буд. аҳсан. дар ин нерӯсанҷӣ муддаи гулдухтари Туркия дониста мешуд, вале Наташа Гласфорд билохира тоби рақибро ёфт ва муваффақ гардид. ӯ ба даври дигар роҳ мегирад акнун, ки онҷо бо ҷуфти дигар ки аз кишвари Ӯзбекистон Гулнора Матниёзова ва рақиби ӯ Фатин Аҳмад аст. бо ҳамин ҷуфт ғолиби аниқтараш ҳамин ҷуфт гулдухтари британӣ дар даври дигар нерӯ месанҷад.
довари марказ аз кишвари Эрон Амир Аббос нишон дода мешавад ба мо ва ба ӯ кӯмак мекунанд доварон аз Туркманистон Мурад Курбанов ва Раҳмоналӣ Шарипов аз кишвари Тоҷикистон. ҳоло ҷуфте ки рӯи гилем омаданд Ли Вон аз Тайпеи Чин ки чанде пеш ӯ бар рақиби худ аз кишвари Миср зафар ёфта буд, ғолиб омада буд. Ин навбат бо паҳлавон духтар аз кишвари Руминия Малика Волҳа. духтаре ки кишвари Руминия намояндагӣ мекунад. оғози рақобат ва дарҳол Ливан ба ҳамла меравад ки дар мавқеъгирии худро пайдо кунад, мавқеи хуби усул анҷомдиҳиро пайдо кунад дар ихтараш. ҳоло имтиёзи баданро мо дидем. Волҳа Малеке аз кишвари Руминия имтиёз мегирад. дарҳол Ливон ҷуброн аз он ҳолат карданӣ буд. барояш муяссар гардид, вале ба имтиёз нарасид. партофт анҷом дода шуд, хуб буд, аммо имтиёз надошт. идома медиҳем, мутаваҷҷеҳ мешавем. аз ҳалло ки мобайн низ як ҳаракатҳоро дидем аз сӯи ҳарду ва боз ҳам Ливон аз ҳамин ҳолат дар марҳилаи гузашта муваффақ шуда буд ва ин аз он далолат медиҳад ки ҳаллоке ки истифода мебарад бештар ҳамин амалкардро амалкарди хуби худ медонад ва аз он боварӣ пойзаниҳо аз ҳарду ҷониб. албатта ин пойзаниҳо барои диққатро канор бурдан аст. ҳоло огоҳӣ барои Малике Волҳа. сари зуну менишинад паҳлавон духтар аз кишвари Тайпе. дар рақобати гузашта аз ҳамин намуди партофт чанд маротиба ӯ истифода бурда буд ва ҳатто ба муваффақият низ наздик буд аз он амал кард. ва дигар бора аз ҳамон ҳолат истифода кард. ҳоло як имтиёзи бадан варзишгарбонуи кишвари Руминияро пешсаф кардааст. даври аввал ӯ озод буд ва дар ин давр бо Ли Вонтинг ҳоло нерӯсанҷӣ дорад. ҳаракати дигар боз ҳам бенатиҷа ва бино ба камфаъолӣ инҷо як муҷозот ҳам
خواف دارد برای این ورزشگاه و با همین طور هم اینجا دوار نیز گذاشت آگاهی دیگر رو یعنی تنبیه رو و حالا در نمو لوحه نیز باید این چیز رو با تنظیم دارند. بله خب بله با جایی که تنبیه گذاشته میشد امتیازی پهلو نیز وانمود شد. خب برطرف میگردن این حالت اکنون ادامه میدهیم. یک آگاهی دیگر ورزشگربانوی رومینی رو از ادامه بنصیب می‌گردد. با همین باز هم گلدختر از کشور تایپی چین حرکت دارد که همین حالت رخ بدهد یعنی که کمفعالی رقیب احساس شود و در این برابر او نیز کار میگیرد از اصولها. امیر عباس داوری مرکزی از کشور ایران هم کسب‌های خود را با مشورت دعوت میکند بابت قبل ایران رو محاکمه میکنند. خوب سر مقصد آمدند و حکمی نهایی بله همین گونه همه شد و یک مجازات دیگر ورزشگربانوی رومینی را از ادامه رقابت نصیب کرد. لی وان تینگ راه میگیرد به دوری دیگر. همون حالتی که ما میگفتیم یک مجازات دیگر او را از ادامه به نصیب میماند گرچند که او پیش صف بود با امتیاز ولی نباید با کمفعالی و با همین حالت هایی که خوف دارند برای مغلوبیت رو آورد و رخ داد. حالا جفت دیگر رو انتظار نشویم. البته دور دوم هم با ویستگی ادامه می‌یابد. راهنمایی شریپов باز هم داوری اساسی طرف داوری مرکزی با او کمک می‌رسانند از کشور مصر همچنین از کشور ایران.
خب اکنون گلنوزا متنیوزова با ورزشکار بانو از کشور مالزیا. گلنوزا از ازبکستان است که الان روی екранҳои мо намоён аст. як таки сабз дорад ва рақиби ӯ бошад Фатин Аҳмад аз Малайзия аст. эҳтиромро ба ҷо меоранд ва акнун оғози ин нерӯсанҷӣ ва дигар ҷои интизорӣ нест. Гулноза Матниёзова дар сонияҳои камтарин рақибро ба замин меорад. ин яке аз ғолибиятҳои бармаҳал ва вақти камдошта дар қаҳрамонии ҷаҳон маҳсуб мешавад. ҳудуди 10 сония ва камтар аз ин муҳлат нерӯсанҷӣ давом ёфт ва дарҳол паҳлавондухтар аз кишвари узбекистон амалкард анҷом дод. бисёр ҳалоки дохилиро хуб истифода кард. ин ҳама шодию нишод албатта ба ифтихори варзишгари мо аст ки Шарифҷон Наздиев дар гилеми дигар айни ҳол зафар ёфт бар рақибаш. хуб акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба гилеми дуюм ки ин ҷо нерӯсанҷиҳои гулдухтарон идома доранд дар вазни то 70 кило. довар аз кишвари Эрон дар марказ ҳакамӣ мекунад ва ба ӯ Раҳмоналӣ Шарипов аз Тоҷикистон ва Мурад Курбанов аз Туркманистон кӯмак мекунанд. ҷуфти навбатиро ба самъи шумо мерасонем. Камила Бадурова аз кишвари аз Федератсияи Русия айни ҳол рӯи екранҳои мост. дар баробари ӯ нерӯсанҷӣ мекунад варзишгарбоно аз кишвари Муғулистон Цог Очир. ду тан аз варзишгарбонувони қавиҳунар рӯи гиле монаданд дар марҳилаи аввал. Камила Бадуроваро ёд дорем, хеле ҳунари шоиста нишон дода буд дар мусобиқаи омехташ дар қаҳрамонии Осиё соли гузашта.
ва инчунин метавон гуфт ки Камила Бадурова дар чанде аз мусобиқаҳои байналмилалӣ аз куштингирӣ ҳам иштирок кард ҳамин сол. мин ҷумла ҷоми раис шаҳри Душанбе мусобиқаи дигар дар ноҳияи Ховарӣ ва дар умум ӯ таҷрибаи хуб аз риштаи ҷудо дорад. хуб, акнун аз пушти гиребон қавӣ доштааст Камила Бадурова, назди худ кашид рақибро, вале пай набурд ки аз гилем берун мешавад. хуб, инҷо ишораи дигар аст. ишораи дигар он аст ки бино ба нодуруст доштани яктаки рақиб ва ин хилофи қонуниятҳои гӯштингирӣ аст. муҷозот ба Зокт Очир. Бадурова инҷо кӯшиши партофтро ба харҷ медиҳад. Зокт Очир хеле хуб дифоъ мекунад ҳоло ва Бадурова низ пай дар пай кӯшиши ёфтани тобикори рақибро мекунад. аслан набояд варзишгарбонуи кишвари муғулистонӣ бештар аз дифоъ истифода кунад, чун метавон ин ҳолат барои ӯ як огоҳӣ биёрад. чун медонем огоҳӣ баъдан танбеҳ ва баъдан хориҷ аст. се муҷозот рақибро аз идомаи нерӯсанҷиҳо бенасиб мемонад. ҳоло огоҳӣ танбеҳ албатта дорад ва як аниқтараш муҷозоти дигар барои интиҳо бахшидани кори Зокт Очир дар пеш аст ки набояд ӯ ба ин ҳолат худро равона бисозад. яъне чолоктар, ҳушёртар ва хубтар ҳунарнамоӣ бояд кунад. акнун Бадурова каме мувозинатро риоя кард. ҳамин буд ки дар партофт кардан каме дур монд. довар аз кишвари Эрон ҳамкасбони худро ба машвара даъват кард ва бале ҳамин гуна ҳам шуд. муҷозоти дигар ва ин мағлубияти Зокт Очир аст. Камила Бадурова ба ҳамин тартиб роҳ мегирад ба даври дигар, аниқтараш як чорфинал. ин навбат акнун Ван Дунсем аз Нидерланд ва Сюн Сиокян аз Чин ба майдон меоянд. то
تو اونه که ورزشکار بانوان دعوت میشوند و با میدان میآیند چندی از فکت ها رو میخواهم با شما بگویم. در هر وزن ما داریم دو ورزشکاری و در عموم 9 وزنی که روانه گردیده است. البته اون دو ورزشکاری هم بعد از مسابقه که البته برای انتخاب کردن ورزشکاران معین شده بودند، یعنی همه ارزنده هستند، با این مسابقه با این چمپیونات رو خط گرفتند و انتظار هم می رود که ما می توانیم بیشتری مدال ها رو به دست بیاریم، علاوه نشان های طلا. پرچم رو پرافشان می بینیم از سوی نورسان و این پرافشانی پرچم همون مصرع های سرود ملی رو یاد می‌آورد که پرچمت بود و پرافشان تاجیکستانی عزیز. روی اکران های ماست شهلا محمد رحیمова ورزشکار بانویی که اولین مدال طلای قهرمانی جهان را از رشته تکواندو ITF به وطن آورده است. مرحله به مرحله وزن تا 70 کیلوگرم میانی دختران به مرحله های نهایی میرسند. حالا در یک چهار فینال قرار داریم. یک رقابت دیگر تا همان مرحله. جفت دیگر چون قبلتر هم ما گفته گذاشتیم از نیدرلند و از چین گل دختران به میدان میآیند. و حالا اکنون اونها رو میبینیم. وان دانسم از نیدرلند و سون سیاکیان از چین. هر دو هم اولین بار در مسابقه گویم که بین المللی گشتینگیری اشتراک میکنند. خوب، داور از کشور ایران اصطلاح گیرد رو با زبان آورد و این روسنجی آغاز می‌گردد. یک کوشش از جانب پهلوانی چین. امتیازی بدن حالا کار کرد و باز هم کوشش برای به دست آوردن امتیاز دیگر رو دارد. حالا پهلوان دختر از کشور نیدرلند مقاومت میکند و دفاع او در حال حاضر خوب نمایان هم است چون فاصله گیریش اعلاست. ولی ببینید خود را چگونه خوب نزدیک کرد ورزشکار بانو از کشور چین و حالا امتیاز دیگر رو انیخترش امتیاز بدنی دیگر رو کار میکند.
سون سیاکیان و چون بالاتر نیست گفتم 5 امتیاز بدن برابر با یک پهلو می شود که حالا تا این شماره چند پرتافتی نتیجه دار دیگری سون سیاکیان باید که به خرج داده شود. ягон ҳолати партофтовар ё ин ки ягон ҳамлаи варзишгарбонии нидерландиро мо то ин ҷониб надидем ва танҳо муқовимат мекунад, танҳо дар дифоъ кор мебарад ва ҳамин дигар ҳолатеро мо пайхас накардем. ҷараёни рақобат каме сусттар шуд. То интиҳо 2 дақиқаи дигар ҳоло боқӣ мондааст, наздик ба 2 дақиқа албатта. хуб, идомаи нерӯсанҷӣ аз мавқеияти хуб инҷо ихтиёр кардааст варзишгарбонуи нидерландӣ. ой ба назар чуноне мерасид ки ҳоло ҳалол мешавад, вале на. бино ба камфаъолӣ як муҷозот ба варзишгари нидерландӣ огоҳӣ анихтараш ки фикр кунам қаблтар ҳам агар ин муҷозот раво дониста мешуд боке набуд, чун хеле камфаъол аст паҳлавон духтари нидерландӣ. аз ҳалӯкҳои дохилӣ таваҷҷӯҳ мекунад паҳлавон духтари кишвари чин ва бештар равона месозад. хуб, сонияҳои ба шумор ва як кӯшиши дигар аз ҷониби Сун Сиакян мухтарам шуд. танҳо дифоъ кард паҳлавон духтари нидерландӣ ва дигар ҳеҷ. хуб, ба ҳамин акнун 4 сонияи дигар боқӣ мондааст. нерӯсанҷӣ интиҳо меёбад ва мен албатта бурди варзишгарбону аз кишвари Чин аст. And this contest winner representing China, Song Hyokki. Dallasmi o 70 kg در این مفریقانی دوم الیمپیاد دست نماینده جمهوری مردمی چین سان هیوکی.
саҳнаҳои такрорӣ аз лаҳзаҳое ки дар ҳамон вақтҳои аниқтараш 2 дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ ҷараён дошт. бори дигар дар такрор саҳнаи такрорӣ ба мо нишон дода шуд. ба ҳамин даври аввали нерӯсанҷиҳо мини-булдуктарон ба анҷом расид.